Ini isu pada kinong takut dengan setang kinong gitu. Kapor election kada kayo. Kapor election kada ka talasa. Kini ki tradition kiwan bang pietbot. Bagini ki bang kisien kabu panterwadi kibut ke kaki banyak kledor kabiyo kabahe kabakame. Kita tahu kada ki jinglong jingman ka balami ya kada ki jala ka jumi. Bakani kala jersey ngamti kalau nguno ni po sila jogi. Ano yang kiwi konstitusi ki bangalanay. Yang ini bahkan ni kalau ngong hakipat ba ay tuipi kila syarem hangni. Jadi bagi i kini yung don kam dia ka surga bakma. Bagata kalau ngimi bangi banong ni perta ia ka clean politics. Hakapor ko baagan lu perta ia ka clean politics. Hakapor ka bangi ong bangi election kalam pisa omdan mano banget yang Umang mano banget ini banjok election banyala election ni kran pisa kada gajing perta hari klau kyo nagata umdan mano banget benuan sekmat banyala election tang kimbiat kiri seluruh kiwan nagata ko na mga tao nga soong ibubu asan lang bawdew banot banyala election kan pisa banyala lagi ka clean politics sa kapertay ka pagkapsi kakani manuhi banot handre ngiyong narangikwa banuara ya gajing kala Bakatang kada ka sur ka bangingi yang tak halo kita kalurim haga jinak ka jing sinak sini ublay nirung sa kana kamaran sama bakabang sobra ka kabayan mesin kolong ba uling sumba ubolatet ulasay yung sok ka hakas nam arajara pulay mariami ka to ka MLA election miyo hado sangot kinajot nilayo sangot ki MLA halang pisa hapo assembly hado ba ka Meghalaya Legislative Assembly kala candidate threat omday tamba candidate ka Meghalaya Kendut kari India Barakway. Umno kami kala bandong bahantay hamay kaliya. Don ka party kabayane election clampis. Don ka party kabanok on pertaya ka clean politics. Ti haba kami kalayo jaka hagidon kejungi hanging isoto ba pleng. Dangdon gibriu hagari jungi. Dangdon ki rublay hagari jungi. Dangdon ki real pathat hakari jongi dangdon ki real ijnai hakari jongi baladan nila ban ay kan ka message hakini ki real ki badan ya kan ka jo ka spirit ya kan ka jo ka kom prakhat ginla ban ay nagabanta kari ka jongi namang ta kataw what ni pun kre ya ka election MP ban haka election MP ni kalasang ban resale kalarung nakilay pun rio tani di constituency nilayo ko ya ka jingjok nakilay po ang taliki konsunsi baka bang slow yung break kalomban nang nila po sa laro nila dyan deterper nila yan sa ka-NDC election yung pagkalastang bandrong kanigit yung hikay ka jungi bad nila pan-i sa kapartay nila lang kasok pan-i sa kapartay kung kaparti yung ka-clean politics ka panginiyan te hangin po sila kadon ka discontinuity ang hajar apusaw Nijok na nila po isala ya ka MP election, one ka NDC election, niyarem no nani. Kaneka lang tik kumutusok. Pi naman nga ang tik sa pibe tusok hangi stay sa niya tung katuk na gisok. Taba usok don basok ubahaka way kasnam usok. Haway usnam pero usok siyo. Don naman usok unta bala. Sigalan. Kung mataas nan usok, kung mahalo usnam way pada usok siyo. Kung tahu Islam usok biang hawa Islam upod biang usok asu. Tika ka discontinuity ka haklong gumne po sila. Kung no kibriyo ki bala Kristyan ya ka BBP ha ka MP ki kenriak no ha ka NDC. Andang nilale ya ka post mertem andang habang nilawa ya ka analysis ki OM. Ka MP election bar ka NDC election kaya pa. Di andang niwa kaya kata kajing pa. Ngisem baka ni kajing pa. Kadai kabasyusna namaran hamadan daki opponents ki jungi layanam bakla lagi pai ba jungi handa de piyan ka principal da piyan ka nongrim lara pila Kristyan ya ka nongrim juga BBP ha ka MP balai ke bapun kerja no ha ka NDC handa nya mala bandan baki don sekiwai ki factors ki don ki jingpun shoy ha ka to por ki bala khwai ki bre ki jungi bangim semleyo so ki jingjok donai kaya ka mga kuha banwara kung kami sa isang ni nino may sakot hagay ka balabet ninapay sakmat dagating kamen sa tayo isang iyo so upang so nadawala udaw mo so kung ito nilang kaway kabut pingin le tip sila sa TV sila na yan makatagalong niya sa aprek yung tutun so
Siya sa prang dan menuju praktis kata. Siya tayo sangi na doon wing so ubom so su niya sa prek. Tidak ngakali kita men kiong balay na pisa prek kung tu so. Wang tu din so dara pisa prek kung kundit. Daw kundit kita gijal jungo usul tu bapelan don kamban aktivit hangno ka don ka disconnect. Hangno ka don ka blockage. Nama kata tahu na penbiang mahal di nutrien si yai bahagian ka message support tu din on sami biang kiso. Penikirman balang jong kane ka jingwan lagi kung ka parti nila basa si empat ngin saprek ya kane ka konsumsi ban penkenal ban revive ya kata ka principle ka banging yang ban resonate ban ni pa iba kibara na po madan kanang bangin yo ya ka jingjob hagane ka jelang na sotan at sibon babi ay ngaw no suti jelang BPP menuju kami yo suti tiba gros bala kami bon jelang yo suti na dan bayo ne te nga ang taga ni nga punyang yung sutiyo mapiay Pak Joshua tambah onda lagi akli kabut hak MP election by election ngam kuha siyo bapun ay nga do sutiyo nga community pun ay nga do so uso ba tantang ni community bangin say nang ni niya ya kan mamtam baga jabro ni kanyo i pana posala konsumsi lawan phajang ka puram juga sensar kadar kabakut kabasuba kabatiblay bangin say ya ki leaders ki batiblay na gade ka konsumsi ka jumi kata gade ka bangin i community kasela gade ka palabanan ban say yo so nyamtra ubatyan tam hagari kasi hakipor ki baladet ngamti pilay puline ni ki history hangne kaladan kata ka international trade point hangne la jadi ya tiet ya uso sabar jo gani kari ka jungi sa kata ka baki ang ka East Pakistan manisya layadi tiet ito uso ubatyan tam bami na po ori sila ba ndai ka mapipilmi uso ubatyan tam bila pilmi ya ki leaders ki batyan tam hagajala ni kwa banyu iba sa hisin kanige jingtiang jong ka nam jong ka wan biang hakadur jong ka sensar kadar ka bakut ka basu Tika jingdan kami ni kipamanta kalong kajinya le kajinya kon ni kum ka BPP kamda yano ruem mo kamda yano ngingim ji akon persya ino pa ya piang bangi akon persya ke NPP pa ya piang bangi akon persya ke UDP pa ya piang bangi akon persya ino M kajinya kon jong ka BPP kalong kawai bak kang kawai akwa punya sai ha kani pi kani ka kajinya kon ka bakiong ka competition ka dan bunjat Handai ka competition ka bakrautam ka pertai, ka competition na ka jingkok ka bakrautam ka pertai, kani ka self competition ka jingkok dalade yalade. Udan way kuna school ha ka school, tiune kuna school ujuan baning kong baik man ki exam. Le exam si ten snem ru kong mau, le exam ko snem ru kong mau, haka kelas ka basan ru mau, kelas bandri mau, lo pun kong baik le. Naman kini ki kena school ki badan ha ka school kita jibat hamduna kiba lagi krakot anu menahap su hamadan do kapas mak stongha ki hamduna mapli tuni ang kena uang babu ngan krakot ayo na maladangam krakot runga tigana ayo nukong naman kini ki kena tang hongdong yak dengar kempoy tuni babu uang dara mesno tu kum ta mela bakla wat ya compete ya lagi bat kini compete baka potential jome compete baka capacity jome lana malayo nyo pau haka sistem snam mere banyo prapo na kanay pau haka kursam nama kata na uang ka self competition kalau kebuatan kam nagaling jungikom ka BPP ngidan ka self competition haka snam arhajar apusal nilayo ano sangat nyapuay bano nginya compete kapati kena manda kalau bangin pentam ya kasalang nyapuay ganda beda ngan pentam ya kena kabur kita ngalayo ang salang nyapuay balay punya compete kiwai di batang kondong dak dungi jumpai pinyakan na ka prinsipal rumiyang pinyakan ng nono rumiyang hangno kata kaniya kajutang jongki kadai kabasuthaw namaran hamaran ubriu ong kaniya kajengek jong ka philosophy jong ka jengek jong ka traditional faith ka jongi ka indigenous faith ka jongi kiyong yang rang ba ubriu na tebyan ap jutang ublay na jero pinangangam ya kene ka philosophy kene ka bajeliu bhanga ngamde specialist jong kene ka religion jaka niam ngamde ba tips pangkata te kene kinsot ka philosophy jong ka jabro jong tengah tibi yang rang ba ubril na tibian ap jutang ublay na jong kamut ayu kamut bakan ni
kania ka jutang ka bau bri usiang upur hangne kade banyak connect bagatai ka bau beli ulia kod mensua hakadoro beli lara kani kana ka jutang ka pipiniang mabi kania dai bagatai ka prinsipal ka ju ubelai ula kure aja ka badung jual jutang ka jutang bangdon hilak ban peniang medur mabi ngelak election siapang kajing sakri pai ba ban peniang ka pandal ban peniang ka stage bangat na kapisa pai ba kabukong katagan niya ka jutang kaniang kabukong katagan jad hangi ka BPP kamdor ya hangre api pipian pipian ya kan tenre karon kam hangre nomor bas kam sipri karon kane ham pengat dia tekai ka bangamay benong golong ba ni yang aga sensya kadar kabakut kabasuba ka prinsipal jungi kalong ba yang baik akan nongrim kabali kabayong ban niya dakata kanongrim kat syabangin tema tara ko ketarari ni kom ka party niwan hangne ban khot yapi ban yawe yapi bakani kadai ka madan thma kani kadai ka madan thma nim kwa yapi bapin yang na gallery nim kwa yapi bapin siang ka na sarut pi ki pai ba haga BPP pim dai te tang ginong thakot larang ayo iya pi tang kumunong thakot ngadai rong yalam babakla larang ayo iya pi tang kum ginong thakot ngidai ka party ka babakla mapi pim dai tang ginong thakot hangi ka BPP pidai ki stakeholders pidai ki nang action mentah ka sansakara lara mapi action mentah mangi kum ka party ki mla ban ay dan gibre ki baong ba banjat election na kini kisni don kambay ya kapisa tenre ha ka jingalak jumi kum ka party ha ka jing hikay jumi ka party kalong ba ningkong nang siya ngini ban job mangi ya kapisa lara kapisa karang job yani ngini to ipi ka jingim kanampoy siya no siya namong baka pisa kam don kam henry ka don kam kulong bangin job ya ka badai mangi ki ban control ya ka kapisa ka don ka don kam henry ka nong ka syakri ka jongi kam dei panong kanra ini kana mga taraw hakit hordang ni ngeli kelang yalak ya kene ka juko kubor bangi sodamat ba kipai ba kilas dang banyo e kene ka jing sai ban ay ni ka jing karsan kum ka party sa sisin ni khat ni werity kum kaslong ka tao kum ka constituency banwan syakmat ban ay ka jing karsan ya ka party ka jongi ni man hungne tang nakabantakan ni ka by election te nila nagkaroon man ni kindiat sa pangu candidate bangi nila say te laron kam banyakran yang saya keren biang ndaw candidate hiu sawan sini imparwan ng turbo sini hagane ga bantak di ti sawan te ban bapay sa pangjong uru ngalahi ni marbangal ya trade hambun slam bagi tenre kan hamsutna hi rada iwan tanari ban persai ba banyakan do mabi markman tenre ko mga ong pi ka party undadai e ta mangisuan ban suela election ka kamram jungi kalong hangne ban pensgaw ya kanorin ka bangiyang ban khot ban weri pi pai ba ban wan syakmat ya trelang ban ka party hanang bangina ban priyo e ka sensar kadar ka bakut ka basuba ka banarkam nagabanta kari ba ka jabari ko jungi ka slogan ko jungi ka bangiya kalong kalong I love ya ka jingkala bakanwan give change a chance I love ya ka jingkala bakanwan hanang ba ka jingkala kanwan midan kam mangi ban kala daladi ya dari nama kada what you community baka jingkala kanwan naki he saipan ka jingkala ka basisya kanwan naki reumadan kibri kibudan ka party pra kini ki reumadan sida pek ka lifestyle ka jonki pek ka background joki pek ka rokam im joki na do doktor Ricky banai ka rokam im ka lifestyle ka jonki ilong hasunda berpi upai ba tinama ka tadang giso to ikijin e ka kya ka son ka papiya kendo bangi kwa bani trelang senda berpi dan mga tadaw kana pi ano pi ni ka jingkersan nginla ban khilipat ya ka simsar karab jongi Gila kan penimpak ya kan deka prinsipal ka wangi kum kaja bermiyang